Dakle, poznati ste kao čovjek koji ne stvara skandale, kao iskonski, da tako kažem, vizionar sklon tišini i meditaciji. Neću vas pitati da li je to komedija, da li je to tragedija, gospodine Popoviću, ali jeste li ikada poželjeli biti ekscentrični, poput recimo, ne znam, poput kardinala Bozanića, patrijarha Pavla, Đorđa Marjanovića? Pa ja mislim da ovaj razgovor sad teče u jednom pravcu koji će biti nerazumljiv za većinu gledalaca. Zapravo svaki čovjek u sebi, siguran sam u to, ako je dovoljno konsekventan da razmišlja o samom sebi, negdje u nekom kutku svoje ličnosti misli da je svetac i da je upravo on taj koji ima najprecizniji moralni koordinatni sistem šta je dobro, a šta nije dobro. I pa čak, znate šta, i kad pogledate kroz istoriju, ni najveći zločinci su mislili da rade ne znam kako ispravne stvari za razvoj čovječanstva, tako da u vašem pitanju se već sadržao i odgovor, jer svi mi prosto imamo taj neki, tu neku želju da budemo besprekorni. Vratimo se na Turbo Folk. Još sekundu. Mislim da je bolje, da. Još sekundu.